Wengane zakwethu abantu bawuvala umlomo ngesenzo bathi sikhombisa ubudoda phana kuyigcokama Elitsha liyokhalisana naye pha umntuyenziwa emva kokuba eshonelwe ubaba wakhe ephethe isipho phana senkabi yenkomo. Ura phamba singeyodwa wengane zakwethu sicela thathe lethuba ke sinibingelele simbuso sithi MTV sithi nje uma saqala ukungena la kule channel sicela wenza kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle wokuthola wonke ama videos ophuma la kule channel. Wengane zakwethu namhlanje sibona igcokama Elitsha liyokhalisana naye pha umntuyenziwa enkala eliphethe phela nesipho phana senkabi yenkomo ukuthi ke wengane zakwethu ke ikuyikona ukudesa abantu abaningi pha enkundleni zokuxhumana balincoma igcokama Elitsha bethi nje impela lesenzo lesakhe sikhombisa ukukhula lokhu nobudoda. Basho kanjalo ke wengane zakwethu phana abantu enkundleni zokuxhumana belincoma pha igcokama Elitsha. Mangaba sikhumbula kahle ke nalo wengane zakwethu igcokama Elitsha phela kule mpela sonto edlule belingcwaba phela umawalo. Wengane zakwethu ke naye ke utheka akathathe leli thuba leli impela akhalisane naye pha umntuyenziwa wathi impela ngiyakwazi ba kunjani ukushiywa phela umzali wakho. Hayi ke injalo ke wengane zakwethu indaba phana thina simbuso sithi MTV sithi ake sibambe la kodwa ihlangane nje kwi video elandelayo.